Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Haka khat khandai terek mentau nailar, ke Seng Samla Mawpat Circle 2. Kala Plie Pyrda ya ke Jingrakhe ya ke Jingkenco jongka syausnam baarpusan na dua balas Seng yaka. Lasdang ya ke Jingrakhe ya ke Jubilee Rupa da ke jelang ne ke sengi bat ya kalama jongka ne ke Jingrakhe lakan tieu da Chief Executive Member jongka Khasils Autonomous District Council uba pencingan NCM berlong kongsan hak jelang. Kiwei de ki belai dan lang hak ne ke sengi ki kentop ya UMDC uba James ban basayuman uba HM Pongrop kino hilam jongka ne ke Seng Samla bat ki Samla jongka ne ke Snong komjo kino sensar Snong. Hadin ke Jingkren na kongsan bat ki Jingruai haloran san. Khadu e la penheru ya ki balun kom kedang balas dang ya ke Jingrakhe jongka ne ke Jubilee Rupa. Hadu mentang nyempat don ya ke youth policy, state youth policy. Lada dipel ya ke state youth policy ngatrai ke nombor silver Jubilee mentang. Dan bak bagi dong ki Snong youth policy. Taruh kiong ban penduk Snong no. Hampir kerana itu sisa. Hadu mentang nyempat don ke state youth policy, patundan provision tabak kerpang, nak kebentaki Samla, nak kebentaki Seng, kipadap arpusan senam, kai ke jingmentoi jongki, kipadap san pusnam, golden jubilee kai jingmentoi jongki. Hadu mentang empat don provision ini kita. Sudah nok bagi don kiseng Samla Snong, kidon kidor bagi Snong, bakhalan ke Snong youth policy, ngilong kumni rumah ngilong. Tang bagai ingin kermen ke, lada ke Samla kepada ke state champion, hak archery, tang bantit ikaranti undan pisah tanya angkum. Kalau gadong jongi, ka Shanghai ki kun Samla, kat bagi nang biki Islam, tunang pen iki kambaba. Kalau gajat ben riu, ka Shania terpenjongi, gajing ijing long kawe, namar kashlong namar kari. Syakri bat kentil ya gajah kentil, syakilum bajrong nangkil. Syakri bat kentil ya kashlong gatau, kambaba akin nang bau. Nyindri burong ya la kashlong, apo de priu nyindri kendong.